Alex Chalo, uria ni mutwarithia wa bodaboda, aragiire na nguraro cia kuneka kuguru thutha wa gukorwo mutino-ini wa bara kuria nduthi yake iraguthanire na ngari barabara-ini ya Garissa guthie Mwingi. Abitha a borithi kuma mwena ucio nio marahonokirie mwitikio ucio kuma kuri gikundi kia etikia a dini ya Kavonokia aria matathiaga thibitari. Akiaria na andiki a mohoro, munene wa borithi wa mwena wa Mwingi ya gatagati Patrick Okeri ni ugite arumiriri a dini ya Kavonokia ni marekinyirie haria mutino ucio rahanikire na maroya Chalo niguo makamuhoere. Tulielezwa hii mwendeshaji ni wa dini ambaye inaitwa Kavonokia. Washiriki wake waliweza kumtoa kwa ajali na kumkimbisha kwa nyumba, wakaanza kumuombea. Musio Kalundi, muhunjia wa dini ya Kavonokia, ni arateteire akiuga mũrwaru arari hakuhĩ kuhona tiga abitha a borithi maratharariria mahoya mao. Kumeombea katika jina la Yesu anapona. Na kulingana vile huyo kijana alikuwa ameumia, tunaamini tukimuombea atapona. Tulipokuwa tumemuombea tayari hata damu ilikuwa imeacha kufunja. Na tulikuwa tunaamini tukiendelea na maombi atapona. Muhunjia ucio ni araikirio ngono na Chalo aratwarwo thibitari-ini ya Mwingi kuria ararigitwo. Handu-ini ha Kameme TV, njetawo Wambui wa Njenga.